Sicela intombi zihlolwe, zijoyine omama abahlolayo. Sicela intombi ziyekele uqasha amabhasi nama-V-class zemhlangeni zingaziwa lapha. Asikwazi ukuthi sithi sihlolwa sonke ngoba sineminyaka eminingi kangaka. Siqhamuke sesibona wena emhlangeni. Kuyona leminyaka engaphezulu kwa-10 esihambile asikazi sikubona nakweyodi camp. Kodwa siyakwazi ukubona lapha emhlangeni. Siyabaza abantu esihlola nabo bonke laba enginabo la. Ngiyabaza asibona ngisho abantu abahlala ngandawonye. Sazana emacampini kanje ngokuthi sibe intombi siyakwazi ukuhlangana sazana. Siyacela ninyeke lento ukuthi mangabe nine-trend lana nziwa khona nidume ngakhona bese ngicabanga ukuthi ngale matshitshini nizokwenza kanjalo because ningcolisa isithunzi sethu sonke. Bafethu ucane ihloniphe into esenzayo nathi siyakuthanda nathi ukuba nezinto eziright siyakuthanda nathi ukuthanda abantu abanemali nani kodwa siyakwazi ukuhlonipha singakwenzi lokho sikwazi ukuthi sifuna ukumela umuntombi awukwazi ukuqala ngento egcina ngako ufika uenjoy life ugcine ngokuzoba ichichi ematendeni siyafika asinayo indawo yokulala kulela abantu abangekho kuma forms asuke ehanjiswe omama amatshitshi abhalisa ukuthi nginamashitshi awu100 mase makwenziwa amatende kuyazi ukuthi kumgungundlovu silindele intombi eziwu500 uma sufika wena ngebhasi lakho noma V-class yenu nina engaziwa la nizothatha indawo yethu nithatha umhlanga wethu benza lo TikTok lo usufikile kuyatrendwa awukwazi ukutrenda ngento umkhosi omhlanga umthandazo kwabantu abangalali umkhuleko anikwazi ukufika enambeni yolala nize sizongcola sonke ake angilibeke nje ngendlela engeke izibe right hayi ukuthi ngoba ngihleli ngimuhle kangaka ngithanda ukulala ngiyathanda ngihlonipha umthandazo engawujoyini ngisingajoyini umthandazo awukwazi ufike wenze noma yini uzongena emhlangeni nathi uzosindlulisela ingelosi zethu siyangcola mawukuthi wena ufuna ukutrenda zama ukutrenda ngenye indlela akhona ini omaskandi festival ngoma kazolo hamba utrenda lapho emathuthini akutrendwa umthandazo siwenza lapha abantu abaganga nabo bazokuthi nathi siyaganga phansi ngabantu abangawona amatshitshi emhlabeni abahloleke kuze siye ukukhuluma kanje abahloleke abantu abangawona amatshitshi emhlabeni abaye ngampela asifundo lento iyekeni ufuna ukugcizelela ekuthenini vele lezi intombi abantu abalokhu njana abasuke behambe ngama transport aba ama-V-class o-H1 besichomela benza ama content bebhuka silale ematendeni bafethu ade sawuqala umkhosi omhlanga uhamba nje ngebhasi futhi uhamba usuku uhloliwe ufike laphana ulale etendeni nomehlo wakho mangambabuza nje ukuthi abayazi amatende abawazi abazi ukuthi sihlukaniswa kanjani sihlukanisa nama districts laphana usuke ungeke usasho le camp yakhe encane ngakini sigodisa ngakini ngoba mina nje ngangihlolela kaDube enduneni angeke usasho kanjalo maso laphana ngokhincetshwayo yabo so besicela nje ukuthi abantu befike ngamabhasi behambe befike behloliwe bafethu befike behloliwe bengayenzi lento yabo content nje bafethu emhlangeni azizele ngecontent ubutshitshi sebebenzela icontent umuntu athenga lona itshitshi ahambe emhlangeni nalokuthi onomehlo abazama ukuthi bangabe abangani nezingane lonto le iyabosha ubutshitshi manje because nomehlo ugcine somngane wakho akasasho masonakele ebona ukuthi usubonakele athuka